ada mo kompom kwa che mampanimu a na mikime age ne nika waje ne kambu ene waje socks fita ene waje ne ranek fita eno so a eye ss for wo mu ko school fra sa ranek no mto no eno bi na na ehye no ena chen egu ne kum eno de ko chia na nado na okochia ne wie no ye hu de koba ye hu ase wache na nado awie oni na di nkomo matena se di nkomo no ye hu ase mikime one na chitaifo be ye mwotwe wo mu twetwetwa video ya nyom video clip ani anche bia ne hu se ade aba bontin se wum nene esoja papa esoja pan se ne senti se Ghana ni na ti ba bia mampani te no akwa gina no makotwa video o san wi de aba beto bontin ekoya nsem bebre tinse bia no manfo bi sanse te subo ne yemfa mo bambofo wo no mo yemfa mo nanado baba no ana yemfa mo mikimiu nankasa we koya nsem pi enam so I'm a minority spokesperson on foreign affairs. Osanso ayem na shebijani mo manfo a e won of ton abeton peso aso. Onumnya for Samuel Okujato Ablakwa. Kasa na oche se sa asem asi. Wo mu donkuma ne de nyamianum ne kro ni. Pa so mbeye din asam nya wate se muma eto atwu no. Na wo maye ho te se sabi owo wa mene de yemene na ontumi nante pa de wo mu nye din da. Won be hwa se enhwemu doko be kosa asem we mu na baabia wo so mo de to no wo mo de ato anyesa ebifirato. Going to go very, very far. We are not going to let this matter slide at all. We will insist that there is an investigation. We will insist that all of those who masterminded this national disgrace and international embarrassment are brought to book. You can expect that we will continue to push as the House remains on recess, a committee to be looking into this matter. When the House returns, we will raise this matter on the floor and we will insist that heads roll, sanctions are meted out, lessons are learned, and the whole image of our presidency is protected. Nipa motini ni eye kasama fomadom kuma no eba ne se amanone ensem nkuta ho a ono ene hwe tutu nyoma nyina kasama wo mo osanso emra hye bidwani mo manfo north ton abeton peso aso onumnya for Samuel Okujato Ablakwa na I was awesome kroya ho ana deputy information minister won monyamfo Fatimatu Abubakar wano so den sama wodra tudwa wo chemsane ani e wo na wo ba Ghana mnanado baba nti wo ba ye ekotwa video Jubilee House a won sama kwakoye bebre no asempanifo bi akira wo madwen pa de afa wo bia ne waka no kire musa wo mu nyina anusunti enka say year of return wo mu twemu wasidabi year of return de beba so abaso no kire musempo no year of return ananado amamu oso ya hyase ye ma wo akwanya se wo bibia obeso hu o man Ghana wo mra mehwe wo matu kwa ya wo mutimisa wo machima no obira mra mehwe wase anam san hyehyɛ no so kra ma kyese aninti ne akukudam wo mu frama wodro so aba bepiem wo man Ghana wo kyem sa hu sika kra ne yentimi nka wa kyerɛ sɛ 50 year of return ahyase abesi samre ade sika wo man ne yetimi aboaboa no sɛ yɛ ha yɛ ni enka asɛm wase $300 million na so wo man ne saka ade year of return de hyehyɛ ya wodro pi na ba wase beyond the return and so so fa so de sɛ mbubruja empo driver for dia wo mu nyanya de wo betimi aka wo organize programs awodwo enya de wo mu so de wo betimi aka nti ya of return no ade mfa so bubru Japan etimi abre wo man Ghana wo mu nyina mikme ho ensensem kasa wo mu twa so no de enya de bi betimi asida nti ya of return no ebeto aso efse ho hyehyɛ ye ene ho fa so de no eso power to aso de nsama hodwo atu edwa niesi no metiasia mixed reactions across board yesuya bibi wom na niememe kan ne say yenhwe papa no what we are really getting out of this na nkrofon hu say the potential for the ordinary Ghanaian no bigger than any other thing else grandpa your attention was so ento obi ha we ba na nani age to be the basis say me ma celebrity kra nkochia president da me ma obi ensi ho but that is not the case oh man yes 30 year of return beyond the return afena wie yenko na cash ankasa nkrofo de ewura krom ha say tourist enya Ghana for matukwa omobao tourist de ewura krom ha say ombedi na in excess of $300 million. I'm not talking about the entire value chain as in hospitality for the kind of contribution to GDP or share drivers, Ubers, event organizers, omo Airbnb, omo ton aduane, omo ton ekuaba
ene fabrics ne nneema enye ni nyina na meka sika nkasa nkofo de ba best spend wa hase na sesei ena me no kase as at the end of 2022 no na tourism is the third highest contributor to GDP. Yes, according to the tourism minister. Abusia no make me a video koko try our Jubilee House wonsam akwakoye buburu janti deputy information minister won monyamfo Fatima to Abubakar ne ani ekwoti a wo kire musa wo mu nyina no so nkasa ye of return wo mu twemu ye of return ba ye adisika buburo pa na be o man Ghana ye to aso ehun fasode a ye benya so o man no anya de ye betimi akan enya de ye betumi akan no asuguso ya wutie over the week Kasiebo ewo what wasum ade krami ade hia no obowa me pacho ensema eka wachire ewo na otwimu no doso na ansa na Ochiman Development Association say me nkancho se nkabom de ade bia no no betumi adi nkabom so isa se nkabom no tumi na no den ebia nkabom no mu ye nipa bi no maka bibia boma ebia kwame ono no adwen kuta no ne mu odu ebia kofi ono no huma kuta na no den ebia kojonso eban pa se yemfa nipa ho den nye bibia ti nkabom de kabom de eboa pa enu ti na Ochiman Development Association say obako ewiegu sanso ana makofo nsa tumi nkatanya nkopɔ anim sanso ana bakofo enchedamfo enu nti wo mka cho bibia se so ya ban dwumani so ya nkwankwa dwumani adwuma bia ye bia no wo betumi edon ho abedwone Ochiman Development Association de obeya ne se wo ba obetua 10 ane registration ana bosumi bia nso betua 10 cedis yesa na ye ka bibia otumi akabi ne emfa mmoa ma bibi enkoso na mabunu nchirima enso nya bibi nye me pa cho so person join Ochiman Development Association ODR obetumi Ahenkan 93.3 FM Frontex no ababe registration anafre 0594 467029 0594 467029 now ni ending sawo Ahenkan 93.3 FM midi kan wodi kan Ahenkan wodi kan 93.3 FM the best in the east akrobato no sembesi akwachima yerebia me do eastern regional I just tune in to 93.3 you get the music you get the news you get confirmation and a constituency na zia no ye ni size ye pe jengu utie wi a wa ma onuma na so benfo say ede na go again ya no na ze boeman tim de ya diabo so anka no manfo nso tie pa enu ti de me kan say so ye odwadini aban adwumafo ana aban company bi mu dwumadie mu na bi afi mu de segment bi aba mu introduce bi fufuro bi mu pese customers ne ti de mu de banase a mu mra ne ye mam kwan na mu nkyerechirem sanse na radio eno ane de bibia TV nso eno ane de bibia tu be ne san na customers no atiase yi said be won mo beboa amonso dwadie ne odwumadie akonkan sanso na oye businessman oye obi a tonton ade wa bie store wa bie company bi opese e bode romo manfo ho ade a wo ye na mo ne udidwa na wunya mfaso de obeto ade ne nya mfaso ne yenso nya mfaso a me pa to apunu na bie bra na ye ne udidwa de ode ba ne ye behwe ho ne aye package fe e de amount 0244 290093 0244 290093 wo sha na yabo ade tonde anwuderu ama no so na wakai se sa hoodin ni wa wuntimi nko oba pa Christine kanye wasese wunni ahoodin a wuntimi nye bibia nti na ya no wahwe na wabo ababo pase na be ya obenya ahoodin nti no sa wotuwa na wo baby eka nwe ahyase osuo anya hwenye weni beba ahoso na akoye buburuja wo so ano a enye yie enti amane nya ansa na wakasa mihu yanka ehyase na anado ni akiremu ewo Jubilee Hospital waso ye ne ekoso woni padua ni mu bia wo bete ne te ediama de bia mikasa woni pade nkantina senkasa bitia me yansa na wakwaya resabia entina kasa menai kokromotie ekeka mi ansa na wako anko wakoye ni pada sani ade ade sa wo ko bai de nka wo mu anu wakwakoye check up ya hwehwe woni padua ni bibia ento ye bibia toche mani ahwe aso no ediama ni nyina eye Jubilee Hospital na Jubilee Hospital ewo outpatient service a doctor 41 na watwimu ni nyina atambia obekobia obekwa akoto wom ne efa wapomudin hu bia wom betie no wama sa no wamo sa so wo inpatient service na obi wo wa
waseme de mpese me ko hu doctor ni wa kukuwa mu ma asem mpese obi abeti obi okura wo ni doctor ni to amodi nkomo no wotimi hwa wano a kosuru bie kofo ma ekonche mu no wahu asem a wo ka won penny santi upe kukuwa mu a wasebra wo inpatient service wo no ni doctor ni be kwa akoshe kukuwa mu ne ehia ubia no waka kire no anya no kwa laboratory enso wo wa ekoba ni se obeso hu mojekuo yade bi wa yase kwa ne kotwa lab ya hwe bebi ayade ne koso a Jubilee Hospital ewo bi wo ho a won betwa so amam na niama Jubilee Hospital ya de kra ne sem wakọ akwaje ayade hwe ne ayade se wie nya fe na doctor ni wa ba fa pen wa montro ye ne se wehu wa ba be kire ne zirigi mo se kwakwato aduro ne wa bontembra wo bedu wa yase bi ni wa foforo wo ho ye ma obie ekoba ne se ha adwinti Jubilee Hospital ewo pharmacy ewo maso ye wa ya hwe wa wie no enu a woduro nyina doctor betro ma obie no benya bi wo ho antenatal care ni postnatal care so wo ho ema ya ma minimum penfonti na ya ufefro betimi ahyase akọ ye behwe wakora nyinse na kosise wo bade beso wo asumdue na waso wa wie no akona ni didie mu ni nyie mu eya na huhia ye panti postnatal care wano so ye bekyerɛkyerɛ wo anuane a wasa ode ma akola no se ne be ya wo benyin from theater ewo Jubilee Hospital wa operation ni surgeries a wodro ni nyina ye bi ewo yaso ye ho maternity ni so de anyasem ketwa midwives no ya tete wo nyamesuro kwan so nti wo kwa ya je won kakran chem kura ne asade mpaibo eta wechi wani mra ho so na wa ho afa oba ultrasound and ECG scan enso ewo ho ema ye ma minimum penfo ne wo ma prostrate enso ha wo mo ni nyina no won betwa ama na yade bi wo ho a ehia panie yade bi wo ho a ehia duro yade bi wo ho a ehia kasakire enti Jubilee Hospital ewo counseling unit enso wo ho da me kasa wani ene ni pedwane han enti wani dum sankim ni pedwane kanea edum ekoba ne sam ha adwinti Jubilee Hospital ewo eye clinic eba ne aniwa yade hu anyina wo bete ne te ekoba ne sa glasses yi ane yema obi so a won behwe ama obie diabetes ane hypertension clinic enso wo wa fiada no pebia no a doctor fo gibrem na woni wo mu diabetes ha wo mu hypertension ha wo mu wono mu tenase e kyerɛkyerɛ mo kwayo wo so wo mu faso didie kwayo wo so wo mu faso anu mo medro se ne be o mapomuden so no ebesi pinesita na Jubilee Hospital ewa canteen ya enwane ahudro ni nyina wo benya bi ewo wonti kwaba ne se woni di yakora ne wo kwa doctor so kodidi ne wo pane a ewo na wo benya aduane so adi na wajo pane ama ho atom wase insurance card ahudro ni nyina wodi adwuma wodi ane aya National Health Insurance or Sefabra private health insurance or Sefabra wo beje apomuden ne ayarehwe ene ye nani suade hunti ne wo bepon wo moden esa wo ho so ebeto wo Jubilee Hospital ewa achimoda kwantempo ne so aboabo Amantra Bridge ne so ana wo wofra ne 0244 575799 0244 575799 afi ya toa ensamesisi wona watwi mu no eso what wasum President Magana Union of Traders Association wani ha wadidi amana show so a no atwa ne tiawa afen guta Dr. Joseph Obin ade atuja say nyame anum nikuni edwa bebreba wo mudi wo ma aircraft spare part eframa no ne ba wo ma de broni wawu wo ma de wo fadampa mu ba ene no ma odo aircraft ma no ne ba ni na ni duampo a de yesim je Ghana de ambo ene ma aircraft ma no ne me bobo bi kire wo beta wonum ti se de achi asem wonwa enwa so na no na Dr. Joseph Obin say sa nyoma wo mo aircraft ma no ne ba o ma mu ni na no sabi enye sidi ena wo de kraba wo de dollar ene kra ede bo memu na dollar yin so ehun kwa epinsu o se dollar Bank of Ghana for didi djuma ene the forest brew for edidi djuma no o se emu ebrenti Owura Joseph Obin oye president ema gutakuo no ese ode adesede eje na djuma fo ni na namu ni wo mu ko ni na namu ede to aban na nim titu ni Bank of Ghana say wo mu hwe na wo mu ne forest brew for no wo mu djumadie no wo mu dollar no se de eko ne bo no enyepe esanse first brew for no wo mu so de no sabi emrata ato enya de boni bi no wo mu ye enu ntomo srepan se Bank of Ghana hwe na wo mu ne forest brew for no wo mu djumadie ne wo mu titiw fa dollar no no wo mu hwe se ni na bebo abira na wo mu tumi ede digwa amana kwani mu kama
dollar no pempenso akudu ye no ene said the afia etwemu ye kwa ahotire mu pa de sabe na ye dwetwe no bebre ehye ya kodu bi 60% kura ena nyamencha de etimi drop ye ba ya bidu 80 ho baby na so wo hwe black market na forest bureau no prices a sisi a chinji ewo mu ewo the Bank of Ghana rate wo mo beka ene the forest bureaus no enso charge no eho na meji di ye se aban de ne nasi from Bank of Ghana de ne nasi from na enti se papa enso mo de to akwam na omo structure forest bureaus no yi ensan se forest bureaus no legal and they work under the regulations of the Bank of Ghana. The other tier there and the Bank of Ghana rate is reflected with the forest bureau system. See, anyasa high all the time, but the yes balance of better na stability na afi yenya no yebet mi enya na to akoso ne so yetumi transfer benefit no ama consuming public no. Owura Joseph Obinsa to aso e ka biom say nyame anum ne kronie akandifo ne womanfo a eka Ghana Union of Traders Association guta kono no obi biara ho na de enti omowura ho ene say owura lanchemate oyosoafo na hwe mfididwuma ene adwade nsem so a papa di na dwuma to so onye saa dibre ni biem no osinya me anim ne kroni ama omowura ho papa na de enti Dr. Joseph Obin ekasa ne say osi owura lanchemate yo nipa bia na Trade and Industry Ministry onmo no awurade yakopon na dwuma so ni papa osi okane ne akane chane ochine di won mu biem se ebe den pa se Ghana ye benya nipa obetumi aye adwuma se osoafo hwe adwadie ene mfiri dwuma so ewo man konkron Ghana mu biem ti sala nchiramaten ose be den pa ezan so ru ala nchiramaten na adwuma obo no o abonta yo hu saa na mpenfo kan se koto bon no wa menya hu se mu wa. Yeah, press release that we are saddened by the departure of the trade minister. Yeah, good idea. And Ukraine kwa unmanyam for lancha matin kono haya papa. Tese unmanyam for lancha matin ne hunwa wadi war trade ministry ono. Ebe ya den pass bikwa benya no replacement. Ya den ba ya sector minister no na ye nidia ya hohwa because no onim yasem na yansu enim no. Enti ya ne na tu anamon akopem tama president Akufo-Addo so ba ya wono so qualities our one trade ministry what's na ba trade ministry ekwanya ti ebufu kura na uren monyam for ala eni ebekasa na wa direct here pepin wono kura na direct here say munye say trade ministry no ye ni say ye share minister bia watini ne ya ye sankuta we ye president Emma Ghana Union of Traders Association Guta Ekono Dr. Joseph Obin na abusiana watchi mwanso wopeni bakwa woye adwuma wa mampeni asoye woye presidential staffer yera Samuel Brian Boaben aso de tudwa wo kyeremu se wa mai mu kata hye dream prayer ko kankan kwaso ye panti mampeni asabre mpempren woteso wa bangwam na ni so ade hunu nyina ne se obehwe na dream kata hye prayer watimi atu ase anu ntina wo ba ye na ne wo be pause special prosecutor asa ne ma bisa no hwe ne watimi defe mu an watchesa empempre ye special prosecutor woni monyamfo kisi ejebe wo hwa ne hyehya ya wadi gu apon so wo se moa wo penini ti wo case su popi aka ni plane enye plane fa asa ye rakisi ejebe na dwuma wo boss special prosecutor no wo se enye hu anya ade a hu bia wo manu nti no tenchina tia wo prese ye hwa ne ntimi mo ne ho ban ye o prese ye ma na ho ban bofo wo se ni nyina fa kwamu ne kasem na watchesa wo no aya Samuel Brian Boaben wakasu wakapa dia wahunsa Inspector General of Police Dr. George Ekufu Dampare wani Executive Director awada Economic and Organized Crime Officer Nuyoko aya COP Mame ya Tewia Adedankwa wamumienu wamejuma wamubo wa maimu no ani ehu ye panke wose ye wamusa no ani etimi mo nkrofobia wambebo amoban na mom enye kisi ajebinti se wakase ya mana hoban bosem no enkopi na enkotot no se no mpenifo hwe no mumfatu bebi mpakwa ya wobetimi afaso adwim katashe proye wobetimi atu asem an wochese hwe ye kisi ajebin kura ya hwe na akoya se wani Tiger IPI ya chese eye anasare me ya wanas da no
no and wamu di jujumanti no hwa na tena ya de ama ne na SS special prosecutor office na ya hwe ya abia kakra bi na ne anas ni nikuo wamu na wamu ye adwuma wo na kyese eno so akoye Tiger IPI annex ne ntoaso wase akoba ne sai be ha adwi ye panti no ye rakisi ajebi wama na ni kwa adwuma Ghana fo de ahye ne nsa na dream kata hye ne proye wontu ase na wamani ntumpa no wanyai sa ekwan bi a wofa so bo ne bra ana me na me special prosecutor ana medwuma me ye na ehu entimu mo me ho ban wose na adwuma wo ye no enye hu bia Ghana ha ya way asema hu hia yen why say investigate say MC ya bo MC bidi na o say metrics ka ma asame ma for man tell me ko jimi ska any ade hu hia yen kiseja ben obi ani ni issue but also mu say go special prosecutor also open bulletproof car which baku na baku di which open bulletproof car IGP ni yoko boss ni BNI boss omo jibana ye hu ana special prosecutor ye ade serious bia na hu bia o ye okoma kia no they want to turn the special prosecutor's office. I say a enough Tiger eye a next Tiger eye for no on your juma Tiger eye for no na sa anas ya omo and chap ko and chap for now what the other supposed to investigate ya I shall be a fair and not as a special prosecutor yera kisi ajabe ni dibra na wo bo ni nyuma wo bo pani jem say ye wo enye wu bia di sa bulletproof cars na wo pe ene escort na wo pe no nyan to baby na hwehwemu mapa no wa ma ne enkoso abusia wo pani ye tie ne ne ayeyera Samuel Brian Boaben wono aye presidential staffer na wotwi mu achimkade ewo kwa bibire mansin mu apoyemantem mu omanfo bia wo mo atena ya wo mo tonton ade shops bi eja tom baya makomakom yensa de amane ba je se she condemned to grebu ene ton so no the only answer around 9 to 10 if I said that time no fear the frame say me hosh to buy am bedru na say to be honest but time am bedru ye na she krasa na de ba kwa me hu say ka omu dumo light ne ntemo a eka omu tumi dumo ja no ewo me bicycle side ne you know container na ewo me komedum jane from ka the next store no me cause jane portion dey yen tumi said den sisudua because by no according to information you say either say na obi hye bola wo echiro obi nso e kan dey ono so say o say jane free po ne so obi nso ye no so ono so hu say jane e free me kiosk na se o say me kiosk ma bo esi ade so o say the amount place the idea so to hu say e jani free kiosk na se na ye the head enti akwakoye nsem no bebre ha ntumi wo so bi na ahye da ba so be hye no ana say electrical fault bi e free me bi ha no na akoye ntumi free we wo mo stores hye na mu baako ene di nchemu atudwa abusia ha ania di over the week kasia no esienti wadwenkyira wo de ba ye no ana ye de etwa so meme hyase every Facebook into Facebook Stephen Kweku Aboaje wade ne dia ba no twemu sa interior minister wani monyamfo Ambrosary wo mo hwe na ahoban bo ho sesem entimi nkoso wo mu ntumu yesi na be betimi aboa ama oman ne tumpa na ne ekoso wo boko no so no won betimi esia no a wode ne dia aba ankoma foster edi efri ofuase eyire bi achimansa ana wode aba no twem sa wo man yi wahu wasisi ye nyina ye kabomu baako tesane praye wo kabomu a wuntimi mu na wase betimi aboa ma oman na timi atumpo ne mom wo bia twetwe ne hu wo bia yiye ne ho de ne yeso mu ana ebunti wo besre ase ye nka ye hu momu ye mfa ye toma emmo aban yi de ano se ne be ya wo man no ebetimi atumpo ano wo no so de aba master planner junior kintampo de aba no chemsa kase no di dem nyasem ke20 no wo fa kwanya iso na wachia wonimonyamfo Samuel Abdullahi Jinapo wose wo kyan ye pa nyankopo enhira no ani nyinuma pa wo bo de ama wo man Ghana teacher constitution edifri wo mu asem ana wode aba se Dr. Baumia wo mo ne kwakopre ni nyina wo mu ntumi na ifisa wono ana fimpinu ni aduonu na Ghana fo beto aba ama no na se wetumi adi nkunim ne hyehyɛ ya woduro nyina so no etumi abamu aba ma oman no etumi atumpo no so de nchia kwa ma doctor se wa donko a wo water for pankro no ana fe woni monyamfo Mavis
enkansa wose wa mu boy dwuma eye papa pantinu wa mu ntoaso na wa mu emu adwuma se ne be ya wo man Ghana eso betimi etumponti Facebook de na enwumre eba ye eno no yemfa SMS entoaso we se nyamianum no kranie Ahenkan adwuma fo mu boy dwuma pon ye news de o man ye de pa over the week rikura de o chana nkaka kra tutu no edewu oso de adwinche efri ama krum ne bai achim ama krum ne din e the blessing okay o se abozege thank you yes you dasi we se ma majo Ahenkan adwuma fo me din e de la posta owo achim botwe o se Ahenkan FM is the best radio station in Ghana e da so ho o se ncha nkoma super aputu super aputu womo achimbotwe mate mejidu se manya din ye ti la posta ene de sa adwenkyere wi eba la posta da se ene adwenkyere we se na Nasrebo Democratic People of Republic of Achiase o se Ahenkan FM umone adwuma mudamufu a o se you are on the post sa you are on the post ye ne ekono o se hey nyumtuni we mikimi pa perform o Jubilee House here Ghana security is not secured o enye bambo ni nye na Nasrebo no otofa achim achiase ena ebai master planner junior Kentampo aka Kentampo BMW o say o enjoy kase ne pa na nchasronko enkoma onimnyamfo Samuel Abdullahi Jinapo Minister for Lands and Natural Resources o say onyankopon nhira no onhia no na adwuma den ya obomo man kronkron Ghana yedase nyame boa ochina eyekobike na bakan a birthday ni di no famaye batebeba no ochina nkwa de ochina beba nti happy birthday in advance enkoma kobike ne doba ba akupa nyame nhira no papa na onto ne nkwanem ye ko sanso na Madam Dora opama de ewase ne Bangaro anwumre maadwo ena adwini bakufo trim ena afini krakra no adwo aboaduwa adwo o asante achim amentia unu akuma da fom akwanhye si water de Cape Coast kwan so nene nansa na oka ho bi suman adodo na afa ne solo no wafrim unu akuma no nyame nshodin onka ho ne abusuafo ni na mechia antie fiefie ene owura ajare wom na ye ena ene aja memo wom na adwo amentiafo ni na titu no mamwo dan ne potem no adekase na ato ene sanse mabru no ba ko a ye boma onu su bombi no fofia ntoata akwanhyanti wafrim tinyame enhye busuamfo ne amentiafo ni na edin ye ko bibi ho ye ko ene ye producer anwumre ye amma safoa atwe sanso ene nipa de ko Facebook live ene YouTube Kwame Asante aka Sir Charles enen so atade na o hye ya na mse wase contractor ye de achim dan kwanta kwan no ahye ne nsa no